Muriuki atwambirie na kumira barabareni na munya kwina wamba twa no kai watho wayo ria kurutewe uthikirwe te watho ni skuru ire tumairo ya kongaenda rito so iko ari na wamba bo binge bakura na ara bombire go print turatasi to vote twere na ange tuthatu weta ko open ukethirio rinde amba kwithereki ya endereire ko vote agene na rinde batwe to questions to te kwenda aria turunga ora zike bole magwitana na mathomo jao fakiro thimo banke ogikinene muno chore alito baingi bethirite bakinya skuru eno matina jajo nthi aba betho bakiana nja na baketho bakirorera baketho bagicoka na rito bangi na bagwikirwa mpine na kwiko gituoneke borithi ketho ni rukana oke skuru ni rugorwe ni twitete twatuma skuru eingwa ni obisi ya ndini atume eingwa kenda ona protection yakona ati akethwo na rona oke ati tuthikiria so iro tukuga batwe jari to ba Meru National Polytechnic twina thina no bichi ending na itugwitie immediate change in that office itukwenda mwira na mitumire ore bati amantu ja barwe kurutwa yakuga ni Bitamuthuri Muriuki wena njiria kumuni rwangiro gembithania bamwe na uguniro yo wakandanje chukaigamba ng'ombe tabutu wisite Twa Aaron Mawira Kienge kwarietwa Joyce Wanjwe Njeru wokurubwa miaka 19 ntura ya Igare ya Nyaga location ya Kandanje sub county ya Igamba Ng'ombe wanja akwirite njira tekoti ipejane ntuwe 14 mbere ya the suspect is a flight risk of the accused of the suspect is not guaranteed because of the said incident. And further John Joroge na itigana rampeni muthenya wa igoro rimanwa akija bikibiki mwe kwa imwe mwanka muchi wa jogwa bairi kwa rietwa kino kenda achiendia go kenda and when it is a bondi persons are flight because can be allowed kiripoti nge governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki auge kiaria ari Tharaka governor ugia ku mbakithirwa makibono kwa murigo uyu Polo Kabede katobechio kenini kiaria ni primary muthenya kwa mthi ana baraba watire maximum tam tukuwata ati matianengane last year ndirikanaga kiatho kia muthia tukinengane ambassador rwatha governor ikia kurutho lakini corona neo ya tatiza kithomo mwanka gunthe na kirasi wakira gavana ari anengane mathanduku imunthi no akiayite kunengane mathanduku kwi gavana Njuki akiuria ciari bantere no kugwa ngumu sana no ndo mwana kuthia na mbe akigwa kunyomba akithiria kali yetu ya kazi ambaye ni flagship ambaye tunapeana kuanzia mid August iongezwe kutoka ile ilikuwa kidogo mbele na ipeane katika kila familia. Ontobora aurite thirikari nene kinyabo gukobia ni kingo bomba kona mbese cia kugana iriga tetheria mathomo okoje tuone kama ndumagira bora guthiete kanatha bweka site akirima ndengo kenda kuri twatwega eperia ngwira nthongi mbite wa Paul wengi kuthamira kiama kia Jubilee MC Wankwene ari ugama muthamite kiamani giki na nkinyagia athingati mao mathamite kiamani kiu kia UDA no ntunikyo gitina rumena na mubaria akuga makethero makiringira muroiri wa UDA ndebe kithurano ni kiu kinini Gregory Muriithi gatubecio ni kumana na musukumo ja kwa gitio kwa gya mbekine na kuthamira kiama kia UDA kindo kiama kia Jubilee ndene county assembly Meru na kulingana kiama kia Jubilee ora kiangaicite antu muntu ita maoni jawe waria ukangerwa antu kuingwa kiamene antu bakanda misomo nondene ya kiama kia Jubilee so na ande antu mbere ya mabena asira uthuri akana misomo kinenya na ukathikira ground to bakwenda ni kiama kia UDA kurukina ugite kuthamira kiama giki bari na mamathi na njara bathomete kuma kiri Jubilee na biama bingi jatechokirwa kiamene giki kiraugite kulingana jendiria nene kaunti Meru na mucemanio nonte ya Meru kiama kirano ane Alhaji tundikazi issues yetu inyende mtu jara na bibi ju otujwa rita Kenya kinya kaurua nya lakini we na kumbrag orari munene wa kiama na kulingana nwe kiama kia Jubilee kama kuthire no tongere Uhuru Kenyatta no mwanka betho bagitega mbere na kiama kira bategete muno ni kiama kia UDA now iko tuika batu bantu Kenya East tena kiatengwe na baraba kwenda practice party democracy gucukanire miario kura ukonekana kweja kwithwa ni miari yake na munya na kiraito
Kigintu giki tukuringa siasa healthy itena ndoa. So it is healthy. Okona untu siasa ikuringwa antu bakiri. I think the union kole kwethwa wena kiama kia mumero kira giatunganisha inya batu tugitia national cake tuetie tuemero na kethwa inya tugwatane na bange support of that. Tokana Nteto Nkuruki. Rietwa mpara na rietwa mero temanto ya matakara tumbite kuthwa tukiriungira juju Salome oro gutariri ore mpara yumbite kwithirwo ekibang'entera kagitene gaka ende no kumenya kagitene gaka kaunti ya Meru kuri na guntu kurumiri ni mpara obwega wira orukire ugatinda akariba kirigira otethio bo wendi bubwega na bwaritwa ngai baba ana bau barigwa baina mpara tonwa bari mung'eng'ene joguta skuru ni onto ihubiao ni bikuruma kirasine akwetha kwe misandro mbegia kuumira aciari toba kiewa skuru kinya aciari na anja ibaelwe tafadhali utumantu bambire kuia mtu irara na mpara ntuko imwe ntuko ijire ntuko itha twakagwatira na mpara etaka gwata nguku emwe kuru ure we imbecha kura no kaguku so utiro wamba bukathira mtu irara na mpara inathinere na ina utethio bwa ntwire bukauma kuromba utethio bwebe kureti stifa tika tukuirwa muno kuromba ni ura unfortunately amona kwithira ntu betu bare aritingwe climatic conditions tia iria yetu chumbo tuma egita na ringi tukendera tukiumba ukulukira thina ira ntu betu ba ukulukira gwatanira na oni tinyari kenyo kwanjiria Jumaine je Nteto cha Weru ngikuretera rugono ruro mwanya kuriungirwa ni mpara aja Nteto cha Weru. Rumuri rwa Amiru katarki almaridhi bila elimu wala adabu Ni tukithina mbere arimi makimera kya mugundungiri acera inene kiri urimi wao thirikari nianenkanirite wirani wa guchua ndawa ya gutetheria kurua na maginyo mamonekanite kumabinyiria urimini uyu indi mbere ya ubwikarika muthaka umwe na umbanite na njira inene ne baria achuite ndawa iria akuthondeka wewengwa na ni ya gutetheria kuubira na kinya ndawa ino ni magutariria na kinya yikuri mau ikini gicunchi kia mbere kya rugono rwa monya ureteretu ni rita mwaniki wa muchiri Muthenya wa igoro ni turaroririe mamwe ma mathina maria marathinia arimi a muguka ati makiria muno kugumirwa ni murimu wa marindi na uria wa skills no ati riu arimi aya ni monete kiguni kumana na moyuthi te Evans Fundi miaka 24 iri wira na ria cia skills in origin na ndani ya rutarwano runa thie skuru 2020 ni bana kiona uga tangeria no kumusikano eteria arimi guku wangera muciari avuvire mire yake wingi ocio no kirenge kuranda yake ngi mitheru na mire kivora na baratori ni mire na mire yako etwika ni atwika Fundi ni urathi na mbere gukorwa ari na thoko tayari ya ndawa ciake nisiru kindu kia mbere murimu wa skills iyo ni problem ne muno kwa arimi guku tandu iyo active komenya ndayo ni iriku kogo ni ambuga mission so the following day na mbie kovana nduthimo kuma mune bwero agitire rugo sofa andu kama mbura gathimo ngamabirira ndawa agiuka akindoreria akimbira aka ni kaundu kanini muno yangu vuvira ke mwenyewe mbuvirira mira mitare kasehemu fulani riria mbuvirire hia rucio ri ngiona no white wambira gwituka uko mithumo ri white uthiete na nthi ngithie muthenya cio ingi mirwa ni ambiriria kuma wa uguo ni urathi na mbere gutwerithia uria athondekaga ndawa ino kiria athondekaga na extract roots zake nicio gisago gika distillation urute oil iyo maguta maguo maguta moni makwa main insecticide obega muno biology akidukura treat skills ni sakini pest ikienda mutation ikinagia na akoti kukeva uvuva kauru no avora ndawa ino sing systematic ila nyingine systematic te contact avana systematic itivata ko penetrate vugo kakodire ko kamundudu kaunus nona organic oils kugonda
ya thiwa mivuvira ni contact ya stick vara mutiri ni kava kapest ku konde ikavespera ku cia gociothe akina suffocate ni maka kina gwari taone gatura riera. That is the science behind. Kuona thirikari ina muvango wa kwambiria uthuthuria wa ndawa iria igatumagirwa ni arimi a muguka, fundi ari na mwivoko ati uthunduri uyu wake ugateithia vanene na utumike gutethereria thirikari uthuthuria ri wayo undu umwe na kurutithania wira na thirikari. Ya composition ya ndwa pest control board na KEFIS. Na turenda na thaino of course ni anyitanu na the union migunda ya wakulima ni kenda tweke some bit of research ni kia tuvote kuerewa ni ndawa iriku tungi tariria mkulima wa mira wa muguka tumira ino as opposed to this one ni kenda vote ku control nora gutena scientist makwa kurutaira nacio norona but time ikithina mbere ogwo ni nguthi kwi thirikari getha ngera party life mugunda ni nga set up kira mira research center whereby ngakari suggestion cietura riri mundu na problem yake akaretava because I'm Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbete kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tukirekana na Nteto ni ciingini ati munini wa Rais William Ruto na uritia gwati mbaru ma BBI kurungamia kana gutecaniria burudu rwaria ruru na Ruto ambite kwithirwa akiugaga o nyuma ya miario ya Raila Odinga kwithirwa ikionekana akuga katiba ya BBI no mwanka yumbe kwithirwa ikithina mbere kana rwari rwa BBI rwa kugarura katiba no mwanka rucokere na ruthie na mbere. Ruto akiaria enteresi ya Kilifi na ambite kwithirwa akiria kubeshanaga mburi ya Isilamu ma nuntu bwa mambura ma idi augi. Hii watu wengi upande hii ni wanachama wa chama chetu cha ODM. Na kile kitu ambacho imenifurahisha nikaona kama chama iko imara. Na kule wameniambia mimi ingawaji wanaomboleza kama Waislamu, lakini imani ya kwamba itawakomboa kutoka katika shida ambayo wako nayo hapa. Nimemwambia watu pale ya kwamba tulileta BBI ili tuweze kuleta marekebisho ya kisheria na kikatiba, tuweze kukumbana na yale shida ambayo ziko katika taifa letu. Hiyo BBI imependekeza eneo hii ya ambazo zilikuwa nakuja eneo hii. Vile vile BBI ilikuwa nazidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Ni nkuromborekeri nonto bwa kathina kau kanini ndi tukithina mbere kamiti ya watho ya kanjo ya mugavanya muthenya wa omondi ni uthitege karo na mugambithania munene Martha Koome na kiregi karo giki magavana ni magwatanirira magamba mamaririko kana mamechurite kotini ni makunyibanyiba Boniface Mungera na Nteto inu. Gavana kiama bangi gutirimana mugambithania munene janthigoro bi Martha Koome kwariria koti ya janthigoro nishomba kwithira ciitithaniria kaunti kenda kwerekithania ugambi na inyampongeri gwita kioto kiri mwingi kere mucemanio juria cukari mukawene jumwaja Nairobi jamwe ijira kaunti emiro itakugunika juja kwa ngerekano gukethira gweko koti ya biro na inyampongeri magistrate court. Gavana Nkoroki na ture mugambithani Martha Koome muthie mucemanio juu na bare ikithirio na koti ciathire gwako magamba ja kambi riorio kenda kunyenya mituro makesi iretwire rondanirite kwa kagita gakaraja egoro jau najo jangijira bariririe nwethi na Nkoroki wakaitobia gutetera kwa mukira na gukaria twana hamwe myombere ingi irite na ntubo batetera. Eri mothiru thirikari gavana kirito murungi nejanire mundeke emwe kirirwangirwa koti ara koti ya biro ikethiro gyakwa na ndene yo ikethiro na magistrate court. Twachokeria gavana tunkatho sana nontu bakona kwagirite antu bonde wa Mount Kenya East and this region at large bomba kwitha bakiona services ukwea Imwe. We agreed that iti magamba yetu tugamba tunini tuwe mtu akonekana thokone akiuna bylaws mtu aideji akonekana mbere itwe harere geri kodroni takethro ya chiro.
Muskafu wa kanitha ya Methodist Synod ya Nyambene bamwe na athinjiri mangi ma kanitha inu mamenerete gikundi kimwe gya kanitha inu kiria gikwenda gwitenga ni baria maugite umbite kwithirwa magitenga na ni ntuku ini ni ubusite ntuku ini ni nyuma ya Reverend kana ke Uliri tumaguta raisi wa kanisa iji Askofu munene Joseph Ntombura kiatho nakio arathithiritwe kienine gia sukuru ya Mwamba Primary Gembe South kiatho kirakongwiritwe ni Akristo kuma miena yonthe. Nimepewa title mpya. Sasa ninaitwa the President of the Methodist Church in Kenya, Mount Kenya Region Conference. Na hiyo inachukua Meru yote na kule kunaitwa upande wa Nanyuki, Nyeri, Tharaka, everywhere. Na sasa katika kanisa letu la Kimethodisti ile sasa tumetenga inaitwa conferences, na headquarter yetu itakuwa Weru Town. Hapo ndio tutakuwa na ofisi. Kanisa la Kimethodisti Kenya ni lazima liende regionally. Likitaka kusucceed ni lazima liende regionally. Na ndio sababu tumetoa region kuunga mkono wenzetu wakiwa mchungaji Bishop Kanake anawekelewa mikono. Na kuwiturirwa maguta kwa Askofu Misha Kanake na kuthumbwa ta mutongeria munene wa kanisa cia Methodist ndene ya Mount Kenya ni kuregeno na ngasa wa kiumia kithirite kionthe ati ura Methodist Church abauba osieta Methodist Church in Kenya batwe turi kanisa ya Methodist Nyambene Synod na kinya connection yonthe tutibaicie ni antu barabethiritwe oya tukwaria ate Mount Kenya Regional Conference kuteke into ya kiu kintu kitiye we kanisa Bishop of the Methodist Nteto iji sasa niri agotiko sisi tumeamua Dennis Mugendu. Tukithina mbere ya Karimanture kame ni mwathite maandamano na kuinjia mitaro barabarani kame kuthie Ruguta na akarima baba kinya rwimbo baguta tulatwe na mathina maingi muno no ntona muntu daire muntu alwarite tiyo gatumuka mataga na itaratari tukamumiria na aria njirani ona kamwemania nake enda turi kumudika bagitunengera cio baugite wana na barabathia cukuri ya Ruguta ntugo-ini bakorema kuthi cukuru no ntu barabara nu kumaitha ara baugite tiga na kenkinya ekurubambare inu ende bari bantu atarega no ntu barabara nu ana bara bagenda gasukuru na njira eno bainge kabarega gasukuru na ore otikurega sukuru akaroka kuma thaa 11 kenda thiuruke mithero thaa 12 na nusu ethe sukuru orua no ntubwaka jiroga kura kugwatanira na ngavana Muthomi Njuki no gatukuromba nkai gatagati kao bamithirie batugwatania bathondeke barabara no ntu aranchi bakumia ana betu ibaere pagan no ntona kanisa batekinya no ntoke ne barabara musiari ate kwenda kuririsi mwana wae athi kanisa sibu wetu ari ohariko twenda gusainirwa ambasari tutisainirwa no peo bakithirikiria kariba bendi bathaithite ngavana Muthomi Njuki MC Nyagwaku meri etigarite aura no mbia waraga kweza kwenjanjira meri ewe etigarene ciao betere twen mbitagwa Mateni Mugambi okairiga twithiro twina kanyaga kunogoka banini. Play on. The best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novella E. The best of movies on TNT and BBO. Bea on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing pleasure. It's a free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings.
Raino Mabati nĩ citanĩrĩtie gũtigira kĩroto gĩaku gĩgũkinyanĩra. Nĩtũgũthondekagira mabati kũringana na wendi bwaku arĩ ũkuonokia gĩcunjĩ kĩa 25 kĩa mbeca ciaku. Nĩtũgũthondeka igũrũ bureni hamwe na gũgũkinyĩria mabati gwaku Mochi Utheri na Mpoya Jamii Tile, Jamenia Tile na Nandi tũrĩ na Espana Tile ĩrĩa ithongi kinyankoroki. Raino Mabati pole pole ogeta gwaka nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji mero ni 0740229609 na kitengela ni 0 Raino Mabati Factory Limited tokorie bieto mabati jeto. Tukithina mbere mamwe ma antu akakuma kaunti ya Embu nimetikanirie na ugambi wa speaker wa bunge nene Justin Muturi ati ni mabaterie guchua itise sana kagitani kau ni mauretie arume na arengi kura kumabakanya utongoriani nuntu ona mome na kibewa gia gutongoria ritamwanike muchiri katubesio. Atumia aria mari utongoria ri namwe aria marenda iturwa ngurani cia utongoria thiini wa gucaria utongoria wa itengurani. I've always argued the 47 women, if you're given a chance to do 5 years, because women have always argued that the reason why they don't compete only among fellow women. But those 5 years you are given to go and you emerge the victor, you have 5 years in parliament, anza kuangalia the 290 single member constituencies. Atumia onthe ni ya gutigira ati enge ao ni matuika atongoria. Atumia ni twemenye tumenya position serious yetu turenda tutige gweterera nominations peke yake ni tugerie muno tuthie ndeveri tutungane na arume tutungane na atumia aria engi wa mundu erwanire na niketha vote kugia gaturwa gake tondu giti kia kuvewa utecariritie gitikoro giuka wega wa uguo ni marauga ati guoya kengi niguo utumaga atumia matikeyumirie kuthurwa iturwa ringu ngoria tondu nini rona muno ni guoya mundu ni ekire vinya niguo avote gutuika mutongoria tondu nginya vau nginyite Embu ni no utongoria ura ngoretwe naguo gutie challenges iria mutumia afesaga mundu murume atafesaga ni tweumirie twikire vinya. MC wa wande akethe daktari na chukuru chia kwinuka michi na kogucia na kugwata arama cia wakiwa irathi cia ECDE wandini eno Kevin Kimathi enachio. MC wa kethe David Kaethia na ureti na inya purucia secondary 8 na baitite form 1 inkwenda bekira inya mbere ukiawitwa moyo ni muntu kinyoriku na kinya cheri bongo pakiawitwa moyo tukuimbia chetrikari chaingire ira ana banenkairwa nikenda bomba gwita skuru na kuthoma kwina mbecha na njira mwanya mbecha cia community kume makanisa kuma chietu ira tunenkanira kuma county ambassadors kuma chia uterenerwa national government ira nekanoni members of parliament na mbecha njira cia mbecha ni nyingi muno ku ibakikisha na bakungu ma form 1 na kuma uthirikari ikona nafasi obayukiria uti mwana kinyomwe inkwenda ba guarantee muno kuma wandi kwa yakithi akaga unkuma form 1 na kuthoma bubwega puonka mwana akikisha aunkuma form 1 nkulukia uria barra kinya babwithe kirio KCSE utia kuria Bruma Tore ne Utheri kinya kwethirwa mpumisha kirio kiwitabu no bawate mbaru kinya shukuru cia ubundi na barabara baeretie na grade chio ikethira ite cia uru na nya muno kinya babathirite form 4 kwina technical colleges kana institutes ire kwa today na ira tukwira antu betu bekikishe bawikiana nikenda na bona skills ira chekinende mwana no umekwe mubundi no chionde tukwecheru ari china mbeche nyingi muno na icho ngwira antu bakuria itina antu baingi already muntu kendethira aino antu bawitethia te lazima muntu andikwe aichiandika aiwe wengwa na kuonteresia Ntima West MC Onteru Paul Bagine akiaria bokoni kigina kia ambassador kiri aritwari endekethia reawe itwa kurukirinya na twa suggest tuli assembly toga mbeche ito nenkairana chibati ko batethia mwambirio tam especially nyana baba gweta form 1 iba wati ku benefit na ambassadors na itugo expect within this week form we komera kenda ana baraba ku report towards the end of the month
na mwambĩrĩrio jwa August babetete machukuru beta chio barike kwa admission number kenda bojorerwa admission number na chukuru na basainwa form kenda tubambecha chibatethia tamu etwitite itogere mantu ja kujora ile ambassador ana baka benefit a term after ite utethia buru na ingwetikia thirikari nitikiretie na ingwetikia ikaumira na cheri bakujureria na ya bonde bakwaraciandire bakoya na mbeca cia kuthilekile mirandi ya county muno kirima cukuru mwanya wa dine cio ana babeto bathomagira irasi bitibui irasi biena mpio, and I wish to assure the government tuwatumira mbeca bubwega kaingwana betu bewe klasini kile kende kenete bwega ntu bwa ministry. Nkiripotera Weru TV kumatiania Mbita wa Kelvin Kimathi. MC wa Kibirichi Elija Kirimi na menerete Minister wa Mathomo Professor George Magoha akiuga utongoria wawe wa baraganiri mathomo. Kirimi ariuga Magoha ethiritwe akirite ki masukuru makibinyagiria mucheri na njira ya kuongera bisi na Nkenyagia University na secondary mawira kirigia na Nteto. MC wa wandi ya Kibirichi agisuoneke burijo Elija Kirimi na asumirite na kumenere waziri wa kithomo ja nthiguru na joe Professor George Magoha ni kire Elija ugite nyingi ze skuru za universities na secondaries ni ciongerete mbeca za fees yentukira gigutuma ritoko goma na kwandamana igita kwa igita na Nteto itumbite kwithura kiarirwe kinyani ni na cheri bena thina no ntukui na mantu jejire ja kira thirikari ya Jubilee government kukira wa kithomo gikaya kiotheri na chiari bakanyirwa fira bareaga lakini oni analysis ile cha kwandithite ningwa thirikari ya Kenya especially kithomo gya secondary school kutembe cha inikite na kithomo kya university in fact abongerete mbecha na kinyago ya guthura mbecha cha na school itumawa kisukuru cha development na chogurira na mauku mbecha iji itomba kugitagitirwo achiari fee na universities chambete kugoma alitobe university bambete kugoma itoneta itobete street ne bakiuga fee nekoi but ntekomenya what is the law of parliament today na ndeko minister wa education kana kamitire rungamirite education and senate na parliament ikiariria mbecha kiriwe jani buambasaris MC Elija duga karenda ya kithomo ni angarataniro ni mulimo jwa corona na kwa kweno batu bobo nene bathirikari gutsenze kagita kare ana baeja buambasaris ni kenda gutaurira sari murigo jo munene arito bagisoka masukuru na nonto bachokete skuru mwaka jwa thokiri covid batu tuje mwaka jwa tu jwambairia January na February niro mwaka jwambairia jwa skuru na itareu irio twaeja na basari lakini thai totije ora system chikari no ndotorero na bagachoka moijwe nana na ituje mbanje tetero bakwarondent ana baya wa basari ko chenchwe dire ambassador chieja na wa county government iri consine kwa jana mbeja chao cha ambassador moijwe nana national government iri consine kwa jana mbeja chao cha CDF cha ambassador moijwe nana aitoba gita skuru bedrwe bena basari no ntotoka mwa basari MC kaya mwana ngiri 5 MP kaya mwana ngiri 10 tokonyenyinya mbandani ya ritoa kingi kire MC Elija menerete ni yugane bo arito ba form 1 mwaka jojo akiwa mutaratara jojo tagirite mo arito ba inge barabara gitete boyeka barasi ethire beti skuru cia kwana kana kinya kwaga baro aburu nde muthomi imbonete biasness nene muno na inyantu baba ngibonete no ndubibati kwarirwa clearly uketho mwana urathomera private school ena max 350 ena max 360 ate ibaroga ya kumukia skuru ire batere gweta ukethro mwana na gote max 300 na nago to just and day school that is very wrong no to mwana wonde edo athomete private school kana primary school ena right of education na ate batere koya bias no to na athomere school either private kana public na toria magoa these things should not continue no to kuina fairness of choices cha secondary school na universities na mwana abati gweta secondary school kuringana na max chiawe na abati gweta secondary school kuringana na mwana mara private school kana primary school nke reporter wa Weru TV kuma Kibirichi agisuona keburi mbeta mawira kerigia Kirimiche timu ya nthiguru ya Amerika ni gwatirite pointi 3 cia gitumi na gwititongoria ni wa group B miche